video kali ini aku mau hafal Quran lagi nih. Hari ini aku mau baca surat Ar-Rahman sesuai janji aku. Dan seperti biasa jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa bell notification-nya kalian klik. Nah, aku gak sendirian, gak sama Queen doang, tapi aku bersama Beraku nih teman-teman. Sama boneka-boneka juga, boneka BT21. Soalnya aku ulang tahunnya kali 5 tahun. Wow. Sekarang kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Allamal Qur'an, Khalaqal insan, Allamahul bayan, Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatu wan nakhlu zatul aqmam, wal 'abbu dzul asfi war rayhan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar, wa khalaqal janna min marijin min nar, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahraini yaltaqiyan, bainahuma barzakhun la yabghiyan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kullu man 'alaiha fan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yas'aluhu man fis samawati wal ard, kulla yawmin huwa fi sya'n, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sanafrugu lakum ayyuhas saqalan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu, la tanfuzuna illa bisultan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yursalu alaikuma syuwazum min nari wa nuhasum fala tantasiran, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Faizan syaqqatis sama'u fakanat wardatan qaddiyan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fayawma idzil la yus'alu an zambihi insu wala jan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khazu bin nawasi wal aqdam, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hadhihi jahannamul lati yukazzibu bihal mujrimun, yatufuna bainaha wa baina mimin an, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Waliman khafa maqama rabbi jannatan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Zawata afnan
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش مطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام Sadaqallahul azim. Nah, begitu dulu ya video hafalan Ar-Rahman aku. Nah, kalian juga bisa ikutan hafalan di rumah ya. Jadi di masa pandemi ini kan banyak waktu luang di rumah, jadi kalian bisa ikutin hafalan video aku. Kalian tinggal buka aja YouTube channel Adel Cihoy, terus harus di subscribe, jangan lupa bel notifikasinya kalian klik biar kalian gak ketinggalan video hafalan aku. Dadah, next session ya teman-teman, tungguin ya.